nang litum chini ma pirthe long non ke flying car mate flying taxi kang jara gari ta klang alo. Yes, that's true. Konara dead long lo paklang mantulo selam cheng la pen bangkwan lo munit che thap mege la flying taxi long la pen ko ana distance an lo kang jarun po ko ana kang tuyen lo kang jarun po kwan lo top speed ke la pen a engine ko son lo kang jar jar ke la jang tu pen dong suli 5 mate battery pen dong suli 5 la pen koso so dead long lo la son flying taxi mate flying car non ke doke la pen itum da jong sining hang polute nam unjima flying taxi mate flying car ang ton details ang than po ke cheng nang itum han flying taxi mate flying car kuson lo ke thek long long ke paklang lahai hello flying taxi mate flying car lo lahai taxi long che thap pen tum ang song pen ing jar chor pen along a prek dim ta ni tum dam un ente la so taxi mate la so flying car dolo manon prote yes of course dolo lahai ni nang paklang lahai ke original a video ang silo lahai konna lo non do mate konna si suli bom lo lahai plote china long non suli bom lo along a prek dead long ta dolo ma plote along a prek dead long dolo but commercially ke use yelang but china long ke lahai ke operational already suli bom lo 2025 so ningkan hai march che klopen hadak Chinese Civil Aviation Administration of China ahin pen approval mate permission ta long elo athema langoi lahai pang jari phan di si a ministry do la tum permission long nang mate long nang ji jat aeroplane jat le salam sita pang jari phan mate commercially phan punoi private phan sita permission nang la si haladak Civil Aviation Administration of China hin penda permission already pielo commercial permission pielo inke lahai apine a flying taxi ke salama company amen ko pilo polote iheng company phanta permission pielo license pielo asona thak Xpeng Aerohit por company da do la hinie company non production mate selam bom lo lahai flying taxi inke pirthe pen flying taxi ke salam cheng a company mate ke salam ke ongnai commercial use fan konara company lopode Chinese company Xpeng la pen iheng lahai company tumsi lahai flying taxi salam bo mate lahai a company tum konman tu pelonte flying taxi salam plote langola tum lahai ke salam phan apornang pik de langol lahai research kuri nang pik ke lahai testing pe changnok lahai they have to go through all this process right asi lahan apornang nang hela tum 2016 aning kan ke chengsi si salam pen as a sample la tum paklang lo consumer electronics show poisi 2016 aning kan isia so do display long paklang dun lo paso so long je ni tum in coming future we will be developing flying taxi pujat hai mane kang jara gari tum salam pu poisi paklang lo sample paklang so pila tum company start lo so fit pe jo pen salam lo non bank ke already commercial license ta long lo march la so ningkan pamute ning than lo march ache klopen 2025 hai non suli bom lo konna lo suli pole china long hunjao pu province do hunjao province ke isi state lo hai india long ke state pu ba ta ke state pu pe mate china long hai ke province pu asi la hunjao province long non already it's operational hadak damlo te tumna che thap unpo bate che thap bom lo muni tum hala dak muni tum la long prek la pu pen hapu ke dam travel phan flying taxi si use bom di tum karjulong long aprang imanga teng di aprang film long tum thek long la bollywood movie long tala love story 2050 ekdom futuristic or so movie la dak tum thek long flying car la di flying bike la thek long but la hai film long thek long hormu tum ke ma tha hormu la hai ke non ke pejo pen ang ton hormu ta reality long se che convert lap lo ma thaun e hormu ta science technology la undevelop lo non ke claim un e hormu ta dokong lo mane ma thalo je flying taxi injar chora gari le sona duji pu mane ma thalo bangyo ta ma tha thilang mine se ta ke ma tha dum dolo he nitum normal tum si ma tha de timati bang ta son ke ma tha ke claim tum ke ma thailu o ma futuristic alam se ma tha ta mane future alam se ma tha asila tum already
salam tu et solai tu bom ante flying taxi mate flying car ke cheng si Chinese tum hello ma salam cheng brute la so answer ke kali no a history sab sonang than bonali tum han flying taxi mate flying car ke salam cheng ke US long Glenn Curtis puinut munitsi salam cheng 1917 ningkan inke hala so a taxi amena lang bi Curtis auto plane pu but hala so a car hai hala so flying taxi ingjar o ne asap so ingjar po kludu alap asap so ingjar po kludu biti am hala feel that akolo so fit inut munit salam tulo auto bill puisi flying taxi salam lilo amen auto bill pu 1934 ningkan by Wardo Waterman pu inut munit Wardo Waterman pu hala so munit isi salam tulo lason flying taxi inke hala successful del pangjar undel olang bangi inke hala hello US long de hala hello Wardo Waterman hello flying taxi pirthe long ki invent cheng mate ke salam cheng amunit lo de sita hala tumage la mass production thane uni del bala tum ऐसे माने टेस्टिंग एसन है salam pen paklang है but pirthe long non commercial use fan mate non solai bom ke China tumilo fast lo inke Chinese company la iheng pen Xpeng la so company hello flying car mate flying taxi ke salam a company lo inke la tum a capacity annually 10,000 flying taxi ke salam a capacity do thala tum a company lo an gari salam un flying taxi है अंते ला flying taxi कोसन लोग सुलीली के कोसन लोग कंग जार को अन डिस्टेंस हो कंग जार उन को अन टॉप स्पीड के लारंग थान पो ला flying taxi ला सो आ taxi मते ला कंग जार गाड़ी है ला कोसन लोग कंग जार पुलोते propellers दो propellers माने आरवेंग हला हेलीकॉप्टर लोग ले तुम थेगों लोग मते आरवेंग लासोन था propellers दो पो इनके इंजन को इंजन लोग पुलोते हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर इंजन से दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर इंजन लासो इंजन थॉन पो इनके लासो इंजन सी पावर पीपो इनके लासोन सी कंजार इनके लगे फुल्ली ऑटोनोमस टैक्सी दे फ्लाइंग टैक्सी माने लगे मुनि तुम पायलट अभी ड्राइवरलेस गाड़ी तो दो ना तुम चीनी लो चाइना लोग ऑलरेडी ड्राइवरलेस गाड़ी दो ला इलोन मस्क टेस्ला कंपनी ड्राइवरलेस गाड़ी नोन के पेनांगना डेट लोग के नॉन फ्यूचर के ड्राइवर तो नांगने लो गाड़ी तो ऑटोमेटिक से दाम ऑलरेडी चाइना तुम नांग सोलाई बम लो इलोन मस्क अमेरिका लोग सोलाई बम लो ड्राइवरलेस कार तक लांग लो दी लसोन टैक्सी लाता इसी पायलटलेस आ टैक्सी मुनित तुम ऑपरेट नांगने इसी सेंट्रल ऑपरेटिंग अपने दो है सेंटर दोजी है हाला तुम लागुन बम पे है ओके लाके एआई पेंसी सुली माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक तुम कोनामा दामिन तुम के चेंग चे थाप नांग पो चे थाप एरा फिट we have to set a destination kuna si dami madak bernang po ingkela shooting ba ingjar po ingha bingkir no jarno puran than po shooting itum accordingly follow rang po instruction follow era fit automatic ingjar po ingena kunat mage dam tu hala sudim no pon po hala dak bidam kok po ingang ton camera hai do ai de leg artificial intelligence la hai mane kuna si go piso thengpi thengprang building tong doma tong deri proson ma thang ni lang ton chini artificial intelligence non ke neng than bom loi de artificial intelligence ekdom advanced piglo apen muni ta teng la tum ami thang na kam klem thegli asi kuna si building doma kuna si tower doma kuna si land nang jima ki su nang jima take off nang jima angton la son la tum chini inke ako hala dak pen muni ka prek che thap thu bulu thak pen nang jar thu landing take off angton automatic si lage kang jar okay ente laso a flying taxi ko ana kang tuya lo kang jarun po mate ko ana distance an lo kang jarun po pulote a top speed ko an lo di laso pine flying taxi ke 300 to 3000 altitude feet hai ang song la an kang tuyan ing jarun okay and their seat capacity ko an lo mate bang ko an lo chi thabun un pulote at a time bang hini an chi thabun la tum ka prek advanced version to salam bom lo po ha dak bang pli bang po bang trokan ta che thabun polason ajab ta salam bom dela so flying taxi ko an speed an ingjar un top speed ko an lo polote 130 kilometers per hour speed pen ingjar unji inke VT35 puisi a model do hala bangke 216 kilometers per hour speed an ingjar unji chat pig jala bangke inke hala ke 200 kilometers range an hai mane फारोहिनी किलोमीटर फारोहिनी अन इंजार उंजी अथानो नि तुम फारोहिनी किलोमीटर अंग जार कम के दी एंते
laga pilo jang tu ke thai ba dong solai lang nang ma mate ke charge nang ma mate ko son lo bolte laga isi electric flying taxi okay mane laga battery pen se sulili ke charge ajar lage ke charge ni tu mobile le charge है mobile charge से son lasi lata mobile ke charge jat da ke jang tu petrol thau diesel thal hai jata thai nang ni okay ante ke charge pan ko ana por nang la pen batai si full charge to te ko ana distance lo kang jarun pa pulote ke charge pan ke 10 minutes ang bong fast charging system do tho la so flying taxi long hai 10 minutes ang bong hai 10 minutes ang bong 30 to 80% an charge un tho that means we can assume that 20 to 30 minutes ang bong full charge un patai si full charge upulote 35 to 40 minutes aning jarun tho that means ni tum penang ana dim mate penang ana distance an ke kawarun po mate penang ana distance penang khai lo diman ke tum ing jarun ji mate damun ji aru ang song bene chat uji mati ang song ek kicha ka hormuda vel mati non traffic lahai do opo population peli mati inte laso flying taxi ki klang pen a benefits mate advantage ku bi pilo bolte lango advantages ke do isi ke air pollution abe po di eco friendly ho sormu inge plus second bank ke traffic congestion do mate city long to war long congestion traffic do big di ladak bank traffic long le lo inge fast traveling apanda advantage do mane chat pic bona ni dami pusta chat pic loge ang song pen put di inge non to war long traffic la song ching thang ni lo ang song pen chat do policy already Hangzhou province long China long ke do et lo la pendak suli bom lo munitum che thabom lo dambom travel bom lo so flying taxi pen inke la sonak thak along a prek det long ta dolo ma plote langoi non UAE United Arab Emirates Dubai bukuna ni tumar jirong capital Dubai lo mati Dubai long ta next year pen by 2026 la tumta launch po posipo commercial hai mane public fan hai tourist fan puno public fan ta hala dakta flying taxi launch po posipo inkela sonak thak Germany long ta lo la pen pine Israel long ta lo hala dakta non launch po posipo maybe next year pen hala dakta dopo inkela sonak thak America long ta hala dakta next year pe launch po posipo hala dak Elon Musk pe thepen ge plan 9 minute amen Elon Musk alang ta puisi podcast interview long alang pu by April 2026 alang ta launch po pu inge lage advance pg posipo ane lage ekdom memorable ji posipo la so mu la son ke selam bang abi pilang ason sine selam po posipo kang jara flying taxi ate flying car alang ta selam po pu inge alang ke already Tesla gari nang litum chini loge di Tesla gari ke driverless gari de lage driver nang ne automatic si traffic do dim na pasang kok po automatic si dam la sona gari ta Elon Musk speed hepen ke plan 9 minute already selam loge ni prang video selam penang litum man than penang ba chini bom lo enke la non mid April 2026 analang ta flying taxi ade flying car launch po posibu America long ta alang ning jelam sap song parji bang litum rikta. Are you actively considering making an electric flying car? Is this like a real thing? What's the goal? Hopefully before the end of the year. Really? Elon Musk speed hepen ke plan 9 minute sining je pot lage claim back por sumun kila sumun ningjelo bolte claim back diti ke tangka ke speed hepen plan 9 minute tangka ke available tangka ke matha job plot kalima amasila tanon America tong long ta launch po pusipu but pirthe long ke do cheng mate non suli bom ke China long char okay enke non pirthe long along apre dead long na hago dead long ta velang la son commercially use bom mate la tourist fan mate munit ke che thap fan la pula pu ke dam fan la son fan use bom ke na hago dead long ta velang first time lo China long Hangzhou pu province tong ke Hangzhou province ke China long develop nai a province lo hada ke di la drone pe cheng nok la son electronic gadgets selam pic companies ta do pic hala dak sinon selam bom long ke la ansu se la tum volume la production pa ong pu pusi non ki pu inge pejo benente India long ta doji ma plo yes India long ta wang po Indian amunit tanon Bangalore long selam bom lo ason selam bom le mantuan ni ke tang la bang ne exact than ek thes da selam bom lo inge jongsi la successful man me det pusita China pen nam pen non wan po pusi punon la tourist spot do domati la punat kusan Badrinath thaw di la sonang thaka prek tourist spot do hala helong flying taxi paddo po pusi Indian government hin penta announce pondo lasi India long ta nang leng da prang po maybe most probably next year hai non eleng lo de so ni kan jul lo November lo mati
इनके next year I think next year pen do po bon la pini tourist spot do mat India long la Badrinath tho di la son thak men ni tini lap la thok hai hal hai long ta non flying taxi do po pusipu already helicopter do non la flying taxi ta do po pusipu silang science and technology la an advance non ke di pithe long hai mane itum ke matha ding ti chot mate film long thek long di sita non ke itum ke matha chot bu bangai matha thu et selam thu et bangai solai thu bom anta do thu gol mate solai thu bom anu la an advance of science and technology advance bom no la si la an su se non ke change ji mate revolution bang ji la futuristic hormone non thek long pik ji automatic non yes bike ta klang ji non flying bike nali tu mathalo man tu ni kang jara bike ta doji pu mathalo la ke aeroplane son hela son thak lo hela ta a ber ta vek me la penang song ta vek me la sona bike ta nang klang dap prang pu non nang tu man advance sang than lo ta I think maybe next year an ki la so a bike ta nang klang pu bon इनके बाइक ता माने पेजो पेन कांगजारांग से पोजार होर मुटे है गाड़ी कार ट्रक हजार होर मुटे इंजार लापो और सोला में तुम नॉन पेन निंची बिबोम ता बेलो नॉन ठेगलोंग पो लाहे ऑलरेडी लाहे दुबोम लो उन इंडिया लोंग ता पेजो पेन लाहे वांग पो इनके लाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग होने ता निमि थांग मता साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिन इंटरेस्टेड होला सिनांग तुम फान कुपी पीसी पीठे लोंग चे प्लांग बोम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुनो मेडिकल साइंस पुनो लाहे कौन से एडवांस बोम फ्रांग दम बोम लाहे लम सब सो nang than pruilo bujilo pusima thalo pine buji dat putan nang tumne phan comment nang tokra nang arjuta me nang tum han nang clear rupo okay la pen pine a topic puthang nang tum ke chini kang tung do pulo tani phan nang tum comment nang drop non nang tok non ne la so teng lang pen jong si relevant topic pulo tani video salam pen nang tum han nang than thup okay la si chetong thunang la pen nang tum jong si karbi content lo akimilang pulo te karbi content phan youtube long subscribe ignon youtube long subscribe alita do hadak lang lo pulo te quality pa ong pe tum ekdom clar dak pe lang mi inge jong si facebook long lang bom bolte facebook page phan nang tum follow ik deno karbi content phan jong se ki milang pulote follow lo subscribe lo bolte nang tum ke chengsi ne video thelong po pir thelam nang tum science tech puno medical everything di politics geography puno jat sita hai jat alam se nang tum ne long nang chini dun po ke chengsi se tong thina kado